Okwa baby me Adom TV Badwam na Ocean ye de radio se baby ode na bedro na 25th March 2024 eye radia sa o kan na hi hu a eye radia mi amachi ba mi enu oba papa bi abnafo wa manfo aha ene na wodantie next time bia de be ma no so ati ase ntu nim no so a no afre no aweshi ne bi bompa ye gu no so kan hransem efa gu mi nue so se rade nya ne kese e kosi so be kese won so na ye wa woda bia no won so ye wish sa happy birthday nyami hwehwa mu nyina baako ene ohuru mafade ye a wotu se ye team se de tie bia nso emema no be hyase pray for party no ebeba so nyame yadoma efiada we ya efiada we tie no beba so na before team now original team first April Easter Monday no ebeba so no kai hu se oman hene kwabna sante kwasinsia OPD oba de na sampofo aje na ho abiem kra omo ba benua omo be ye fufuo ansana Easter Monday dia no ankasa fufuo party team no aba eno me papa that one wo US or say or na sanka free USA ba me se bra de wo hia no wasanka into also bra ma foresee na boache Assemblies of God ringway ono zo or de ne de ba ntime stroba bia wo bia no fa wo de bra na mum ne e kaimo say restaurant no ene choba say wonyan register ya me stroba sisi ya be foul stand na yenkoye new number no enie 0248 287 692 0248 287 692 Fresesia Nebejo stand. O said ye minya be me market time no a ni nyina ye against Friday Friday we are pray for party if you have member Adom brand some member no Jerry pen enka ho ono wate no ho ase because the last time banku no e yo morte aha meditation upon me watch be me na e bia boko de me peja no abo me da wasio me nyankopon me da wasio da ye bia mame me da wasio da wadia waye me da wasio da wadia waye me da wasio da da wasio mi yanko me da wasio da wasio waye bia me da wasio da wadia waye me da wasio da wadia waye me da wasio da so tenyum no ase a I'm telling you hey and you to me Adom no ya fani penny super weekend ni nyoma ye hu de ya tete de ya kenkan ni ase hu enne well me da na menti bi ma se de ko se no kura pa na se de ye hu weekend de ya tete wa wonam kuma se nkran kwa dem se obehu mo je se obeti e hyen apempem nipa ewu No. Now for Zakwana so the cover every day. Okano cry time jo. Sir. Na anopeya maybe people small me aminia comedian ni or the car copy movie. Oh Charlie. For the pano or Jacob Bobby. Can you imagine? Yeah. Yede wasidaka. Oh. Yede wasidaka o masia yeti onkwa ne yenjifo seya na wasia yayo siafo nyamie yebedidia efiwara ankasa nyamie yebetu pona efiwara nyamie nti ebeye ya efiwara seya na wasia yayo tiafo accident so kura won ka se fa nantwie ne bro won ka se fa odwan bi bro won ka se fa sika bro wano usori anopei papa me da se
me ne babusua ne adofo yeda se eno a o kenu kire no kenu yeda wase eno so ne kan ye oden na wa lazy na ada ho ba sorry ya na wa fafon akọ check WhatsApp no ni ade ye nyankopọ de di so ye nyame na o ye fia eni pa me hwa na me hwa wa say o de wo appreciate de me ye no e wo ma bo ahwe enti na nyame nye nipa no so ati ase enti o se for one no keke ya back to your normal self. We have to think positive and work positively and expect the results to be positive. Onipa bia no de wo ye bia no wadwene mu fine obotai ne fine e de so ade hunu mu da wa de e ba osu bia no be papa nko a you know what's on the pay just think that onyaminti musuo ne esan bia no de e be pare wo wodi nkunim bi be bre Ghana wodi be bre wan kase kura ofrimu wodi be bre wabusuan ofrimu na wodi abre o yere ne o ma ne o namfo ne potem awo. It's very important. Ade ache Monday and then March they toss with you aka 4 clear days na ye be ye a memman quite special towards a fufu party makacho meka on CJ kwasinsia OPD ni wono makaka kan yo bia ba am ye display die benya nkwan ebia same kura no ebia 9 and 7 inti rare katin kwan katikonto like soup abe all those things you can see na the first na nkasa de ya kire say proper for na nkasa betina se ya ye djumedi ne free sabre kopem se no nkro ebo apa o military dununum eye menu mienu nyina ya sede ne yesudie se ye dwene Ghana ene Ghana peja ntoma no kakaka de bifra na bibia akokama edi ama your weekend ne the ups and downs still otiase enti danyamia se okwanso so entertainment sports health afei eye conversation akwasisia asembili ka de bebro ne atena se pensemu pensem na afei edi nkomo kama afa Ghana I'm sure say nipa dodo na person mo kasa fa ira kwasia ano no asa choro krata ba pacho ti asem bia ni obi na ye nipa bebre so won wa yera hwan kwasia hoy na ye nipa bebre so won wa se sa asem ti firi no bae ene yo chopa ba nti eni kwa se be ka yankomo no bi ne toa de ye so ye futu nyina ne se de ye ka bia as nipa no it doesn't matter what the 100 and what the 10 yes rese yenye measure de bia da me ka se especially wo sa afiwe mu no de ye ka de ye tworo yen hwe yi pa because yan hwe yi ebebo abusuan bokuro abonamfo aboman no kwa me say obi a wontie te se me a mentie ntinka kan de we a obeka se ye ntwa so ne obi a na tie e bi du kakra nti de na o kan ye wo de bi kakra na e ha dwene na ye de o se wo tie ni nsem na o kan ye na e ma me gye na okay se enije bre bi mo makotopo no mo nye di nkomo ti o pegya ne kasa fidie no na so e ma me gye na bibia mpusu no na se de nyame nam ne kwan so eyi the late professor efri ye asasi so na yewura John mama ni nano obeye mampanyin no saa pepe so ne bitima ba se ono so obitima beye omampanyin nti omo aboa no ensi nti ohwa na nipa binim ni aye busa kakra ti binim ka no na je se emu rem kakra nti anope o de krata aba ba enra de krata aba se ebia nipa bi na anti ne kasa na o kanase nti no o de chopa edema party no mampanyi obi biara say de ko ne dem say anko yi ani ya say ye bebo video no but before ye bebo video no say ne ya chopa na benti bibia ankoda kwabna asem Matia Sembia e wo say address online drivers which Uber Yango and a hwan so mo boats no ne ade chale adwuma no mo ye nkura no be fro ka munya sa musose wo mpe no de gene number ajiwi focus on the job nkura no mana nkitikiti no kuzuko mu kuzuko so ati asie they take advantage what asie mo ani na ho amonya mo adwuma nya fa na agege number bia na ne obi amayo bia tata ka bia agege number bia that is what they are doing yes enti yesra mo mpanimfo na mo ne omo nkasa like in fact ebe kwama say akwada no cry over 18-19 years is or consent but akwada 10 to 16 years so no need this anko na o je ne number na de number adwuma na abaye wa do pe na wi kofi ko to wa adwuma so omo ye nkwa ebi wo kwa na nye pe na obe pe no obe dada na sa koya de fufu you know it's all for the mapia am hye nkwa o
ye ka mo waka asem ye ka mo ma schools titiri Legon any Cape Vast any tech ne the public ones na make a private dey we ni kwa dey me mani ehu Legon ha o wo be so ogu yem ye moral fiber no hwa na e hwan si form hwa na bia beka ye central for ne de obo for no asudi e da so se tenetene oman no ye shape oman no se de besi eni so adi hu be ko no ye kra ye bugu form iti me so oba bia oto na se bia pie ko asori e ko nkremufo ho be bi onam bia ko children's park be bi onam bia no ko so ama onyame ahode ento no so nyasa you don't blame them that much me catch the force na outside the evil force the influence na outside no one for one G obanti tie na de koto a teacher force or a nurse force ga ayi force de wati kra ade obekwa ko sua de abafie no ne ye bi obeda na didi abafie no you will be shocked the parents is you careful yeah nya brema ye ma no yeah jume ko wiase ba yina ko yeah careful obi okra obaba ko no bezo no di nkomo 1 second yeah you now pam no sa it will pam no dia ordinary be ko she Paul na fasa yes it's very good so aba awfo do na yin se sika nyina ye pe ba so re be gire me so ano pe kwa me hu omo but you have to make sure that time lost will be redeemed the kwan bi aso Easter na be wo mu na kusu obenya adaje akotena ba bi no na fo awen sasa na o magufie umisa no said no ho enkron so bebre ko stress mo parents bebre ye nkora na bi free school ba no mbo mo se awofo no kro mo suro mo yam hihie o mo kra so mo no mo amawofo nkora 8 na eyi ni kasa se outside mo mu na kusu titi fie side ire ni kruzu akon enkwa na ho kire afi pra wo prepe nyina baba na kira saya na no fa so be eno no no emisa nka wa mo agya tadin wo mu dia ka ne nka ya se bibia mu nso yero ho na obetimi abedi na no ba ho sa no nkasa is very important because sa ho na be she mu na among the few politicians that want to hardly pass obeti se nti we de ejina assemblies because yere ne ko assemblies why Angelo omunyina oh yeah omunyina assemblies nyame ni mojanim Reverend Benjamin Tete sofopania oda Ringway Gospel Center sofopania ho deni mu akase anu bia na eni bia na techireba bia no e de Yesu mojana ya tiefi hodum sa e di John Betnasi e di nina a se fata e wasasi amen you know nti bibia ni o amen ya preaching nyina kama sa na me atwitwam no asam no na amfayi okay so about the side be see me just want say Africa Games is your boy homodin bebre me won say fifi koti cultural there to was atwa to format sa na me na me say ye nyina sa na o man dey chiche di sa na beba nti no aboy nyina so enipa bi ni mu no mu nsusu yenze we dem say be nwe ne se and ya ko set record nti no ya o man mu fa ho donya adwuma you know congratulate why ofiri wakoma mbia congratulate but then cultural and wine to form and chire by papa you know it's so unfortunate say o man no amanyo semititi yentem kodu sam pempenso no eniwu efere the sports minister say in the midst of all the challenges any local organizing committee Dr. Asari no mudi enim nyina no obia sinto bebre bibe mu ye bedi hu nkomo ba ye be se kase moye bi o maye ye damo ase ye moye no ye be hwe sinto ni ahye ni nyina mu kama maye de you know your Black Stars is a friendly match so it was a penalty kick ne de o ye dan aga na abedi ne ba ne de o ye dan wi ase nyina akra penalty shooter the best and also hono ye hu lapses kakra ye bedi hu nkomo let's start thinking positive for Ghana bibia be hye kama am yeti makwani ti me de afia man kwata maklo am ya adoma na da wo hwemani mi me hwe woni mo na me da so gbone me de afia man kwata maklo ya me ya adoma ya wada we the 29th rather yeah sa akansi na de no ankwa ahodo no mema nkwan no na fi the 1st of April ye de see ani fufu party ti rere nkwan ne akokọ me se ne kon na na mpe kon ya memfa ne 9 nhihye me mpe ne kon no nkwa ono bega osa o choice yes esemeka ti nyame ya dum aka ya ho fufu party wo hwe mafade ya team de ohia no no ye de number no beto screen na se nti ba bia wo bia bode ne ba banche ne menkan nya doa to ma on sa no ma na so ye hia odwane de wo ho
Nshomunam no so here be nantwie so wa nantwie ne size o man abna poku ane Sarah ne abrafi ba so wa hu so na chi say you know achacha no yeah aish achacha no kwa ya fa no kwa ye mpusu mam achacha means meet na be de o sa okay wo ka dia problem ne chiri ti e betwen o man onuaduane no anti nya se mi dwam ataka for wo ya de me chamu frase enkura no mo cheche o mu nuane no a memma ni teacher oh ya na akamemu no o ye be mo ya no tete hosa mo mu hyeduane no okoba bia o ye sorted me bra boat me kana se mo nkire o onuaduane no anti obi anti mo ni so dia o on say sometimes ya de aduane hunahuna memma no because oni mu no anti o be ya dia ma ho be duru o won so bibia o ho nti se wo free na kwa mu aduane nya problem enti monkoso ancheche nkra no nuane no anom ne ade dachi ho de be bro ne bra ye ko professor Yike Wallace say ready the adgodie mu nsam no etoso